Arenys ha inaugurat les seues piscines municipals per la Porta Gran. Se tracta d'una infraestructura d'aigua salada en costes progressives, sense escales ni got rectangular i de 1,60 m de profunditat al punt més fondo. Unes instal·lacions integrades a l'entorn i que pretenen ser molt respectuoses en el medi ambient. L'estiu passat ja es va viure una jornada de portes obertes i aquest estiu la piscina ha entrat a funcionar des del primer dia. Avui en dia és necessari, sí o sí, tindre una piscina. I nosaltres, a l'entrar a l'Ajuntament, la corporació que estem, vam apostar des del primer moment en aquest tipus de piscina per fer algo natural i més integrat al paisatge i respectuós en l'entorn. A més, les piscines estan envoltades d'una zona d'esbarjo i de passeig i a llarg termini, des de l'Ajuntament, hi volen crear també un auditori a l'aire lliure. Que sirva como punto de encuentro todo el paseo que da acceso a las piscinas a lo largo de todo el año, ya que hay aparatos al aire libre para realizar ejercicios que favorecen la movilidad, especialmente en las personas mayores. En una inversió global que supera els 590.000 euros, el projecte ha estat finançat a través d'un model mix que combina ajudes públiques i un préstec municipal. Per un costat està el Fondo d'Inversions de Teruel en 3 partides pressupostàries que es tradueixen en 300.000 euros. A través del post de Diputació, Arenys ha destinat 120.000 euros més i finalment el consistori ha aportat 170.000 euros addicionals a través de fondos propis i un crèdit. El dotarle de este tipo de recursos no hace otra cosa más que intentar asentar población, que la gente se quiera quedar a vivir. La inversión bien aprovechada por parte de un ayuntamiento, de los fondos públicos, del resto de administraciones. Yo decía antes que alguien tiene que tirar del carro, ese caso es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento por sí solo no podría hacer estas inversiones. Por eso que Diputación Provincial, Diputación General de Aragón y Gobierno de España, de una forma o de otra, con presupuestos colaboremos, pues es lo normal, lo que debería ser normal, la colaboración entre administraciones, pensando en el interés general. Les piscines han fet suar de valent al consistori, que des de l'any 2019 ha concentrat bona part dels seus esforços pressupostaris en aquestes instal·lacions. Es muy importante para los que viven y para luego los que vienen, porque además Arenys de Lledó, que están en Matarrañá, es a nivel turístico pues muy importante. Esta piscina además me parece que se va a utilizar muchísimo, es muy agradable la forma que tiene y lo van a agradecer todos, la verdad. Des d'aquest estiu, els veïns i segons residents d'Arenys podran disfrutar d'aquestes piscines, les quals s'han inspirat en els toix del riu Algàs.